Hakakat kendai tarik risau hajar pusan. Ka St. Anne's Parish mau tawar kala rakhi ya ka sngi buram parish. La sedang ya kani ka sngi buram parish da ka jingduai step, board sa kamas bakhut bala penmenta do Bishop Bernard Lalu, ha ka jing senran lang ki wede ki lingdo, ki sister, ki brother, ki nongtrei balang jong kani ka parish bat ki pa jong ublei. Haba parya ya ka ktien ublei, u Bishop Bernard Lalu ulabu ya ka jing keli. Bakum no ngila banlong ki missionary. Teng-teng i perkat baka kam missionary kadai tang ban penpriang ya ka gospel. Hendrai ka we na kilat bangin long kum ki missionary kalong ban yai ne ha ki jingduai. Ublay ulatip lepa ya ki jingpan bat ki jingduai jongi. Hendrai ukwa bangin penpau hakmat jong u ya kita ki jingdan kam jongi baro. Ka jingduai kadai ka jing penken mau yala de pangide ban pai sya ublay. Father Ambrose sebagai pedarang ba jangan di parish ibala khot yang amat tersi dan bentalang bafi pedar missionman betai lang ni kileng do baro ki bidon lang ha kani gasngi yapi ki sister ki reuniam kinong trai balang baro jangan di parish bari pi baro ki pa ki jong blai jangan di parish ki balayawan na jan bana jengai ngi sinong baper ban yo benta ha kani gasngi borom ke parish Naduai na kabanta jupi baro akan di kamas sukoy boblay tla kanda ungkul kugodo igleng do nong syarai ungkul kugodo iginong tray balang baro bal ungkul kugodo ru ya pigi pagi jong blay akan di kasi bakar pang kasi borom jong parish nanda kasngi ya kabalang saru ngiraki kum kasngi utray mission Sunday but nakabanta mataus nem akan di kaciraki jungi ya kasngi utray mission la bu hakmat chungi ya kani ka phang bani pusan kata kalong banlong ki missionary jong ka jingkermen ha pedeng tibreu how news nem jubilee jingkermen no bangile pusan barasis nem kupaba khoj ula bu ya kani ka mat madagasngi ha kani ka siutra mission ha ka bagi duai na ka benta ki missionary keleng setelah ka perthai khamtam gitu kibaya yomat ya jing shaleben habun ki rukom bar gitu kibaya traisi taman priang ku bolo ha ka jong blai la khonna wering i bararu bani pusan lang halo kane kaman ki missionary jonga jingkermen hapdeng ki pagi jong blai poblio ki digisngi bakran chipang ka siutra mission ulaong ngatentu ya baro ki parabangai Catholic haka perthai baro ko wei ban shimanta da ka jingshar hemmen siam haka siutra mission ka jingduai jong pi baka jingker shan jong pi ong pa ba khoj haka ban pen priang ya gospel hakikam mensim hakikam cihi kainiam kaniarap banang tei susu ya kabalang banang penmi susu ya kabalang bantai ki yang mane ki batmai banang kentiu ya kacengkot kecikia banang kentiu ya kapule kaputhi khamtam nakabantai ki henmen ki bara jungi hakiri mission ki barang derkam ya keciarap keciksan lem jong kabalang Hakani ka step para bangai yang suka aban buah kemat cungi baro atli imat pesan. Bakumno ngila banlong missionary. Hakanu kurukom ngila banlong missionary. Kabanengkong hakani ka siutra mission ka mat banengkong ngini pusan nakaay ka bagiyos kau nak gospel matagasngi. Baka jilong missionary cungi banengkong kadai banlong bangin yaine aka jingduai kumalong katu kari kuntai. But kabar ngisi pusan halo katai kaman ki missionary jong ki jingkermen kapadai ki baj ban riu kawai nigi lat kilenti bakumno ngin longo gospel ba em ka jong blai bakumno ngin priang ku boro baha ka jong blai habakran sipang ka commission habakran sipang ka jinglong missionary ngi perkhat teng baka kam jinglong missionary kadai tang marialap yo ku boro baha ka jong blai ta ka bangi keren ngi perta ngi perlong jeseng yalap kumba keren mangaman tanang ni hendrai Ketika mulai matagasgi kapag mau yang ilang gospel, baka way kalat kelenti bangin long missionary kadai banyai ne aga jingduai. Kawai ni kilat kelenti bangin long missionary kadai banyai ne aga jingduai. Pipule gospel Matius ka nong rio ka khot ka bapra ka ong kumni. Ukpa jong pi utip lupa ya kapapidon kam syaba pinpan. Ukpa jong pi utip lupa ya kapapidon kam syaba pinpan. Tihatung hidang kam banduai. Hatung hidang kam banyai ne aga jingduai. Kada ublay utip lupa ya kapag hidang kam syaba pinpan
hatung itang dan kam ban pan na ublay Henry kababut nang tak ujusum syam laong pim dan kam syam ban pan kababut nang ne hadin jo kadeka dekhot ukpa jo piu tip lupai ka pim dan kam syam ban pan kababut nang ta kadai ke hikai jo jusu ya ka jing duai ukpa jo ni haba pi duai kum ne ublay utip ya ka jing dan kam jo ni Pigi kemegi kipa pidon sibon ke jang nod na kabanta kikun. Pigi kemegi kipa pidon bon ke jang terang na kabanta kikun. Pikwa bagi kun kin kiu shkmat abon kiliang. Pikwa bagi kun kin long breu hadin abon. Pigi keme piukpa pidon ke jang nod lese ba ukun ulin long doktor. Ba ukun long he long ha nyare na bon. Hendrai pilak man pun ya kata. Pilak ban pun bore kata kikun ada kikun kim ya cooperate lang ban kata kerja ang nod jumpi. Ada kikun kim kot bor kata kerja ang nod jumpi. Ada kikun kim tre ban dia dan mentalang kata kerja ang nod jumpi. Pidon kerja ang nod. Hendak ya cukup bor ban. Pidon kamre kerja lang cukup itu kikun. Ban pun orang ya kata kerja ang nod temu jumpi ikime kipa. Haka cukup rukom ublay utip ya kata kerja dan kam jumpi. Ublay yung iya kecilan kam jadi. Tamaka cukup por ublay yung cupun bor ya no. Ublay yung udan kam ya kata kecing ya trailang jadi. Ublay yung udan kam. Ukiwa bamangiro ng penpawa kamacu ka ay kabangidan kam. Ublay yung cupun bor ya no. Tinakata wala daw ublay. Utip ya kecilan kam jadi. Ngi penpawa kecing duai jadi kamat kecing ublay. Ngi pai ublay ka kecing duai. Pamasa ko na sa ko juang kum ni. Ba kecing duai kam dei kecing ai cing tip ya ublay la ko ba ublay tip Henry kadai kecing pun kemau ya la de bagi dan kam ban pai sya ublay kecing duai kam dei ban tip ya ublay la ko ba ublay tip Henry kecing duai kadai kecing pun kemau ya la de bagi dan kam ban pai sya ublay nakata mentam step na syuka ban ya cek lihat ini mat pusan bai dei ban kecing duai kena bagi susu kumno ini kecing duai Kendiat kiai bagai jing duai kam dei. Kiai kita bateng hak cing perkhat beril jungi ngisau ko bagai jing duai. Hendai kiai bateng hak cing perkhat beril jungi ngau ngisau ko jing duai. Hendai ki midai dur bagai jing duai ko sendur ko jong blai. Kecing duai kam dei pembalik bam dukan fast food. Su order la yo. Piku abam momo pi order la yo, piku abam syau pi order la yo. Teng-teng yang kecil tuai juga ingin berkat kumta. Supaya boleh dia beri orang. Abraham hak kitab Genesis kalau nak perakan perkalai dulai pulai. Karena pusin su ulai asai tak madu boleh nak bentak Sodom Gomora. Lalu dan sispa boleh menpencot dan sanpeu boleh menpencot dan arpeu boleh dan sipeu. Karena pusin su asai nak bentak Sodom Gomora. Kecil tuai kebangi pano boleh kamdai kebusu order lah yo. Dan tentang ki perbangai kile sikilem dok ki paduai. Barang tu ki kimelanti banyu aja pai. Barang mi aja pai yang teu bamnang banduai. Teu bamler banduai. Kacing duai kam dei bing order yo blai hang tu kan tu layo kan ka bangidon kam. Nah kata banlong missionary kada kacing long missionary kadai baliene kacing duai. Baliene kacing duai. Kacing duai ru kam dei kacing pensoi yo blai, ban kelai kacing bot jo blai. Kecing doai kam dei, kecing penkelai kecing mut kecing blai. Blai. Lai ya kali. Berada melek ya kali. Aduh minta kesingan telan apa cim jonga. Ada melek ya kali, aduh minta kesingan melek syo. Ai kendu wei orang ba aku kesingi. Ada itu benai ba benengkong, benai benengkong sedang senam tapi. Oh. Ti ngadah tu kapur kadang long padari kendu yu. Wah yang apa taruh, deu beli tu bestat mo. Kalau mana yang beli cubit mo, beli tu start dikit mo. Wong pi, apa yang benai benengkong te, dei jenglut ke babun, by coat, by school, by uniform kun, kat siapa pai ke jenglut sudah. Tahu man mi tak kapur bangat tiang ngala duai. Wong ko beli, tu mo tang mentah sisian tu kan. Tang mentah sisian, penpos niu be tang si nambar lah biang. Oh tang mentah sisian. Kata rapan dia tiat school, ban siu by school lah. Intention apa? Siu by school, tiat kot kun, tiat uniform kun.
to ngatwai ngong koblay ai betang sidak bay labiang tang mata si sien hi hadin nang ne melien chu atat bandai to number tang mata si sien dai wong latwai barak simir he mesti klek mi kita udah dai blai belum besta blai bendo yu be no dai teng ke cingwai cungi ni persang berkelati ke cingmut ke blai blai un ya jukum ke cingwa ke cungi kabal yang lain nak bungi op blai kan long kamon cungi ke cingwai kam dai ke cing tenju yu blai ke cingwai kam dai ke cing tenju yu blai pan op blai teng ke cingwai cungi ni pasyo blai ni op blai kini ki balale subuk matapi kendo jing ek banor dan ki captain tay ke cingim mengidwai ni op blai kruit mames blai le mame blai kita iki lek kemta ni persyang tu ban kruat je kata cabe yang cumut cu blai ban ong blai un lek kum baman mangi ku kum bagi kwa mangi hendrai ke cingdwai kam dai ke cing tenju yu blai kam dai ban perkala ya ke cumut ke cing perhat ke cu blai ke cingdwai ke dai ban pelong yang ni ban pasyo blai ban pelong yang ni ban yai ne kata ke cing temu ke cang nur ke cu blai ban yai ke kum kaman ke sendur ke blai utrang na ke ban ta cungi ke cingdwai ru kam dai ke cing ru blai simen tamang apa ru blai ngila melong ki beru blai bah ngila melong ki ba ya jan ba ke cia dai beru blai ada ki mela apa benda ke cia dai ban ki wai pa ada ki mela apa benda im salang ban ki wai pa ada ki mela apa benda ron cia dai baru marjan marpa kacing duai kam dai kacing ru blai simen kacing duai ka dai ka ba ha kacing duai ngi pa shu blai ba kacing duai ka dai ban yarap ngi ban brand ba ngi ya kacing dai para brio tena kata kadau kacing duai ka dai ban long hakaba kacing duai ka yalam ngi ban pa shu blai banda kacing duai ka yalam ngi ru ban pa shi para brio te kacing ru blai cungi ka dai ban pau ha kacing dai para brio ha kacing la cungi ban im ban ya salang ban ki wai pan hak cia dai cungi para brio te hatu blai ucuba be ke duai cungi Matthew sen no nyau dekat nyau jusu ong pan sai wat se sem tin sepli ublai ucuba berbor ke duai cungi tambah ublai udah nak cukup por berkayong wisaya itu lupa kalau tahun riu power kan aku arong ngau try ngan sa penuan kloy ya kata ha balabiang kaya ngau try ngan sejupa be ke duai jubi habalabiang kepor habalabiang kaya ko halet nang balai ko karwai ko ong ublai ubu halakapor halak liu bakatsa Archbishop Victor Lindo Bishop Vincent Rob Benalalu kiling do baro bakinong tray balang baling ba kacing sa jong ka ana bakuy bat ke kemid reng ba ie ken yo jing sat banyalam yala kipat kam jan shau jisu kon jong ka ni kerpat ya mikutrai ni kerpat ya
Cuy doai kon men ko para bagani ke cintrua cung ngabat cung pi kelong bebdiang hunak madu blay pa dan bo baro. Doa yang ini kerpat kutrai, dengan cekri dah kemen siam balai loy, nampak kecing ai cumi, nampak dah kecing ai bapen ko cumi yangi, pen ko yangi dah kini kecing maya, dah kemengi ai kecing cekri yami. Ulem badu badhau, kan long me ublay ukpa badan bor, ha kecing long kawai comen siam bakun, barok kaburam berkeciaro, cunom la cunom. Kumala hukumingi dunang panim, bat kumala hikaingi dekaktin ublay, nginod banduay. Kupachongi ubahre, kanlong kabakut kakiteng chomi, kanwan kahima chomi, kanlong kamon chomi. Ada kenyang kumbahagne Toblay badan bo barok, un pencengai napi, ya kecing ma barok, bon tes bun napi, ya kecing ai jong kecing gerku jong. Toblay penlong ikidot pi, ibasya skor ya kasur jong, barban pendap ya ki, dah kecing kemen bam jukun. Ai ben syam ya pi, kibaya ya kelanti ki hukum blay, kibasyam pangi kabahabar kabadai, ban penlong ya pi kena yo bantah, bat kipai kuneng. Bagai jinggar ku blay badan bo barok. Ukpa, baru kun, baru mesti yang berkuy kan hiara lojong pi bahkan sahabat pi junam la junam. Ilai suk kamas kalawai. Minyak aktif yang saya isian. On behalf of the parish, I am very pleased to call forward upon Vinyatapti Namtajangi, I call upon Reverend Father Stephen Raj, nanti pada kitbong ikut ruya pada asisten parish priest jaga parish jangi pada Meshalman Suja SDS Babang itapti nak jam. Dan Father Alex dan Father sorry Christ GT School bakal mengapa dari Father Johnson Administrator dan Father Wira Prasad Rao SDS dan Father Starlight
Hakapor shi baje no phai sngi ki khon samla bat ki hebret ki la penshong shit ya kani ka sngi burom parish da ki jingruai bat jingshat bat baro ki bala don lang ha kani ka sngi ki la dap da ka jingkemen la penkup burom ru ya ki rang ba balang ki lengdo bat ki nong le bha ya ka balang ki pai runget ki la yo ban puson ya la ka mensim lengba ka jingmani sakrmen balaya lam do padar Ambrose Lamin parish priest yang ka St. Anne's parish Mautawar. Kiba kesan skeme kene ke yeng mane bat mangi ba ngilong kum pitu ki mau mo kim blok ki simen ki bat ngetre lang jongi ba ro ki ba no phi ngila ban penyang kene ke mane bat ke mane ke de om tangka frame re ke mane khagado jongi we pi we ba ngin kesan ya kene ka parish ke jongi bro ko we bat ngang kerpat ya baro ki rang ba balang ki sekretari balang jong ki khasantli ki CMC ki bahang po jong ni parish bas ngo bha ba phin wan shni shakhman kandan ka felicitation program na banta ga jong phi Menapa pelayan subhanallah hadas ya long ke bang balang baca sekretari balang. Oh very good. Irang pak senang nam menelung mau tunang melak sedang ban pendam kami akan ya kepala. Big round of applause for all secretaries. Inong tapti. Sudut kami dengan kerja. Tengah suka mau nak kerja ini pulai luar ni long kami juga banyak nak pulai politik pulai penonton. Nak kita bersedot kaba kerja kumno uaran berduhor. Kibat yang tak cukup Moses bancok yang katma. Aku berkenduai berpeluang kenduai. Dengan semua tadi guys benda bangso bangan habis benda lang madaka ya mangi kung darba balang sekretari balang nai sekretari balang haban bat kita pada kenapa pada benda bersono wujud dalam kerja kembali saya kembali sono kung kita coba balang bat habok mesti tapi siapa habis bat dia kita cuma apa memang dia tetap nak bergerak kembali ke Tembalang. Kata kecing cepat, kecing kuat, pesau cungai di sini ada bangasat kena tim napa ka tim cumple dengan siapa kamde ka pakai suya thau tim mana. Kata tim ke pasisya tim berdanong ren.
namar ba ngang alak masyan ngad yelay ngade ukna ba ngalahe lasan lakai nga kan snong ya engge gijing per gijing pela ka bangi ya bendo hakani poka snong chungi men na por men suwa ka dengle ka mogawa sinsi gijing te gijing don chit em hane poka sinsi chungi galong sisya seba dang duna adu kata ngidang don dak iya kan kepelau ni dak sing do plan te ngidang don yung school baret te ngai kanang iya kapor kapa mengi gepoy perkat ngemla ban modor bangila yo sunan ya Paris kum bangila menta hendra ya kecindam program langsung Paris do padar keba mengi tentang hakipor bedak narin usual nginyo burom dak tiang ida sebe padar marba tang sale bakla imei siong ba pengina de tip hadar le tolong ngiso ba hadar de we neki baya cantam baduple amar beliau kisim yang benda kejong jisu akan 100% dan nama soal dai ba ndado apo dan re kicing cai imei ba gelong ba bengi haban burom jadi ki lendo kilodiam cungi namar ba kide ki bro bakarpang namar beliau haban nok bakarpang ada kembali ke Bakarpang ngin superkat di sumodol ilday bangen ya gini ki ay gijong kaperte ngin penkentang ilday bangen bot siya kabenta ke cumuple kadai kabenta ke bakalong kerpang ke bakentang tam nak benta cuki te na kadaw ngisko bang ihapan gide kadai kabenta ke cungi bang ngisko burong ngisko ngisko tenat ngisko ngo dan soba kadang jinggan bok bakrau cungi bar bok bahan pokosno cungi bagi yo Paris yo padal badan mit bat saya ni pok simsi hai de pok Paris cungi hawan begini ngira ban ya perlu ya kengkeng jinga cungi rentan angkalang jo padal ada kemau ngata hak por bagi dak kod ya ibu Barnabas banwal sini to kecing ai ko sampo Paris nga mau hal po bang dalang po personal ngade ko marba balang po lailo nila itram kang kalang ha po kamtam ha po susi kami ya pro kai ngira kar kalang bubu din lumak suwa sa bubu lala kan dia disebut di kitab hendrai ha kan kapor mentapat londo ngadong Paris labun begirai tentiang lalong begirai ya lai bubu betkes lai jam lai ya tur la po begirai sa Paris po Paris.
dance in praise of God. Praise God who has become flesh and come to the world to express the truth and to save us. We hear God's voice and are raptured before the throne to attend the feast, to attend the feast. We enjoy God's words and live before Him with joyful singing and laughter. It's a joy.